бары үгүйгүстак сахабыт сирен сударыстыбаннаһын өкүнүн бериетээбиппит бука бары билербик курдук эхил бутиринчи сүлбекти сылга автономия түртемите сүз сылыны бериетээри олоробут ол черчитинен биһиги бүгүн ылжыттаах олоробут ол курдук арасыйатага юристтер ассоциацияларын саха сиренээги салаатын береседээттеле юридический билим доктора Максим Кирович Амосов атынан сударыстында премия лауреата Александр Николаевич Ким Кимен биһиэхэ бүгүн сарсырдыгы ылжыттыыр ити биһиги бүгүн бу сахан урутун түрүттениите уонна арасыйа составыгар сапа сударыстыбыннаһын сайдыырда диэкимэҕэ кэпситиэхпит. Манаган эй сирбе эстинегер бу өттем исәдинетигер Саха Республика сударствоныһын күнигер аналлах тирәһилләр үдүннәр. Бу түгән сихили кепсиргә фәрдән. Мактал күкөннән күндү сакырын алып топтора бите булактырым. Экелибитен курду бу өткәһәленетигер көй улахан тирәһилләр буланачлар. Ол курдук саханы ротун төрүтә, уна саха Перегат сударственно сайдыйтын кулунан улахан бүтүн Россиядагы научно-практическая конференция боланаста. Эти конференцияны көөләчинен бейги бастыгы президент Михаил Ефимович Николаев болар. Олен Боттемге болла. Николаев центрден улаханынна үчүгей сир этергадлы манны конференцияны үкәрбәшвесе той инне дир боллакына. Бу манна Николаев центрга улахан интерактивный зал алынна. Ол интерактивный зал солтатын тулунан элдактеги келерин көбетен, күкөнгө бейги цифровизация ветер олар боллак. Очотуар арас күмсүйлери, конференциялары үйтардыкыгар, дискуссиялары үйтардыкыгар бу маннык үчүгей сир бара интернетта толусто. Отын конференцияны да боллакта, бұл конференция терриячилерден Тулуимне федеральный университет, бейги национальный библиотекалык автодета бұл Николаев центр национальный библиотека аставы измелелир, анытуран бұл гуманитарный чинчилер институттара, онытанан бұл конституционный совет санаторелливит орган активный декреттан, илтімен кыттан бұлақан конференция гүтілді. Онан болланы то билер турар ударсыныз күнігер бұл икки улахан көбілге болдықтан мен бәймасынан олығын, оны то бұл дәбіт бейті дұлақта түгер кейді олығын. Антон Арсений Николаевич, бұл конференция тұғынан кәпсиян астынде, бұл манна сүрімнен қанық кемелер ордук чор бойын тағыстылары, онына бәйін санағын бұл сыдыр қабибі кемелерге. Отто билен турар конференция тәрәһенә элдәх структуралар, ол курдук асырдыктан бу секцияларынан өйле бартыта. Секциялар тустарынан кәпсир боллакка бу бастакы секция улус интересный происхождение, развитие народа Саха и роль Якутии в развитии российской государственности. Ол эбетер бейге сахалар булар документтан аңардасты. Бұл Россия хастаугары кирен болбаққа бәбіт Россияны сайынларыға тоқтылақтақты. Онна бұл сақаны рота историята кені инвитикескелі бұл секция олыс арықтайдық сихиди кәпсеті болды. Оны бұл Борисов Андриан Афанасьевич модератордан исторический билим доктора бейбары билер ученый бұт үтті. Аны тұран икки секция олана конституционно-правовые основы федеративных отношений в России и зарубежных странах. Билинге күнге бутын вопрос кодетакка Россия конституциядан бастакы статьяга турулдайлар. Российская Федерация, Россия является демократическим, правовым, федеративным государством. Олеген бу федеративное государство было потом умно, так вот он бу федеративной Россия айдак сайдер тагын тугунан Улахан секцияны Альбина Афанасьевна Степанова, юридическая наука кандидата, бұл беге юридическая факультет бастағы декана Ильян Саламетта, маннаме олыс интерегеней докладтар, анамтасты хақайриканлары болмақта, атын субъекттаттан әме докладтар бар болуылар. Аны тұран бір олыс үчігей төгірі бастолы етуінна, ол төгірі бастол бұтылар развитие музеев государственности в России. Ол эветер беге Сахалык республика дытыгар, беге бо государственный терибит бастакы
чулу волоста бутыранан государственная студия var. Полугорылан көрüyorum Катарыбка. Дима Мосов музея, Черкеста Платон, Оюнский музея, Ишидар Барахат музея, Юя Видюге. Эти вот тут беги каддылан истәптетіне бұл музейді соғылталарын туғынан кәттет. Яны тұран жоқ ұскай бітігер ұлақан мультимедийный парк Россия моя история. Же бұл музейді қайдақ үлелән қаннан бар ектақтары. Иннекі көңе әйіп кекер тұрдық беге әйіл республикалы түс сылын біледі. Оның хевестен итіне кен кәптеті болна. Николай Дмитриевич Бугаев, Емельян Ярославская атына музей директоры Ильян Сараланыйты. Онто пленарный мынняқпы дәветтен кеге болды. Тоғы детаққа бігені бүтін Россияда конференция, но атын дойдылар Америкадың международным участием болады. Отчетылар болды бұл әветтен кеге бігі пленарный мынняқпы үз доклады ехеттібіт. Ол бұйғар бігі Илтмәммет Берселәтлі Алексей Ильич Еремеев улахан берин солтала доклады берді. Ол детаққа кені бұл бүгінгі күнге беге Сахабыт Республиката қайдақ сайдан кәлбетін білі историческая ретроспектива бұйытынан кеңнек талағанаты кісірдатта Алексей Алексеевич Кулаковскайтан ғалан бұл идеялар қайда барын істеттерін, күліміз, орулуын. Оннатта инекі күнге бұл парламент орулуын туғынан әме шуе бартак сейді кәпсәті. Оннат новот интерен атта денетек қанада, тоғы детаққа беге конференция вид интерактивной орманнан әме бақта. Bir ötünden offline, ola veter manı direkt bütün kösten olurum, iki ötünden online. Ola veter Zoom nöngü, arası darıspalattan, atın subyektatan kiren kolbanınca bir konferansiya bütün sengerini hittiler. İkisi daklatı min bir bitim, min daklatı motto bilden turur bu Беги Сахабыт Республиката Российской Федеративной Государственной Союза Тугаруллары. То где-то беги 2002 жылга bu Россия hastası bir küsüz oldular. Onun hüviyesinden bilgi anadası bu Rusya'nın ıları olurken bu batakta bir Rusya bir biteller. O bilgi sağlar sağdaklar bu Rusya'nın triyentimiz kavitken bulalım. Onun hüviyesinden dinlemin dem dokladlar bu Mikhail Iliç Nikolayev Orol'un üstü yetkin tavadiyetler bu bilgi liderler olandı. Toğunu sıllar sağlanırlarga geçakçı tereyimine tek saytılık put, onun bu deklarasyon soğutata, bilgi sanal konstitusiya soğutata, ana sudarstvennas put ağalara bu Mikhail Iliç Nikolayev olun, Clement Iliç Ivanov olun, Dmitri Nikolaevich Mironov olun, orolların tuğunan. Üyüz doklad olağına bu bilgi barı ötektir, ulastır, ucunay bıt Anatoliy Nikolaevich Alekseyev, Kuta Sakıbıtlar Sekretarı. Genece bu sakın novoda törü tomuk yeni Sakastan olunnaüşüveyse edikep setine olur. Жігіт олыс тахарыла, олыс әлбәқ темені күтіқпет ұлыған конференция болана аспыт әлбет. Жотын Александр Николаевич кіржік ән бұл бігеге республика сайдарығар ене ұлыған сүнкен қылаты келдер бітен, әйіға бүгін сақсерді кәрәнсі ерекіп сәбеккер ұлыған мақтал, бігеге Сахабыт сері Сахабыт республикеті енекетен сайдыла болдың, үйіне сайдан шешілі чәлгері бүлдені сіректі мақтал. Maqtalı eğitim, Мақтал.